tumwifurize kugira uwa kabiri mwiza cyane. Ikinyamakuru Marca mu gihugu cya Espagne kikaba kiri guserebura rero igaruka rya La Liga, ikaba rutangire ku munsi wo kuwa kane aho turi rutangira na derby hagati y'ikipe ya Sevilla ndetse na Betis Sevilla. Akaba rero ariko match iteganyijwe, ari nako kandi kitubwira ko match zizagenda mu flurizo kugera ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa karindwi, match zidahagaze no munsi wa rimwe rero za La Liga. Anako kandi ikinyamakuru kitwibutsa ko Barcelona izatangira ku kibuga cya Mallorca na Real Madrid izatangira ya Eibar. AS yo iraserebura cyane kabisa nyuma yuko kapiteni Sergio Ramos agiye kongera amasezerano y'undi mwaka umwe, dore ko contrat yagomba kurangira mu mwaka wa 2021, ariko ikipe ya Madrid ikaba yadesize kumwongeraho umwaka umwe rero akazageza mu mwaka wa 2022. Ikinyamakuru AS kandi mu gihugu cya Espagne kikatwereka ko kuri uyu wa mbere ku itariki ya 15 aribwo hateganyijwe gufungura stade hariya Idoha kabisa, kari stade rero Education City ya hariya Idoha. Ikaba stade yarubatswe na company y'Abespanyol yitwa FIA, ikaba rero izakira imikino y'igikombe cy'isi cya 2022. Iyi stade mibutsa ko yakira abantu 40,000, ikazafungurwa rero ku munsi wo kuwa mbere cy'umwaka gitaha. Mundo Deportivo ikabitubwira rero ubuzima bwa Ronaldinho Gaucho nyuma yuko avuye muri prison, nyuma azira ko rero yinjiye muri Paraguay n'ibyangombwa by'ibihimbano. Akaba rero uyu mugabo yaramaze gutanga $1,600,000 by'amadolari, hanyuma baramufungura, ariko aracyari mu gihugu cya Paraguay aho afungishijwe ijisho muri hoteli ya Palmaroga, akariho yibereye rero, ndetse n'umuvandimwe we Roberto da Siza. Abangaba babiri bombi rero bakaba bafungishijwe ijisho muri la hoteli, ndetse n'iki cyorezo cya COVID kikariho cyabasanze. Akaba rero bimere neza cyane rwose, Ronaldinho urabona ko ari kugenda naseka rwose, ibintu nisaba cyane. Ikinyamakuru Mundo Deportivo kandi kitwereka ko Messi ari tayari cyane gukina match ya Maroc nyuma yo kwagarutse mu myitozo. Naho kandi ikinyamakuru Sport kinabyemeza kurushaho kivuga ati rwose duo yagarutse. Akaba rero ari Messi ndetse na Luis Suarez bitegura ko bagaruka rwose, bakaba rero biteguye match bafitanye n'ikipe ya Mallorca kabisa. Abagabo babiri bombi rero bazaba bagarutse nyuma yuko Messi yari yagize ikibazo cy'imvune ndetse na Suarez yari yavunitse mbere, ko bose bamaze kugaruka nta kibazo. Ni nako kandi ikinyamakuru Sport kitubwira ko karandiriye isigaye yo mu gihugu cya Espagne iri gufavoriza cyane ikipe ya Real Madrid. Ngo bayikoze rwose, ngo basa nkaho bashyigikira Madrid ngo twari igikombe cya champion. Mbitse ko Barcelona kurusha amanota 2 ikipe ya Real Madrid, ariko Barcelona n'umundi ifite fixtures zigikomeye ziracyahari. La Gazzetta dello Sport ikaba yaganiriye na CEO w'ikipe ya Inter Domira akitwa Giuseppe Marotta. Uyu mugabo yavuze ati ndashaka gutwara buri kimwe cyose. Akaba uyu mugabo avuga ko rwose yiteguye cyane ikipe yo guhatana gutwara Italian Cup ndetse ngo shampiyona yo nawe ngarabitekereza ngo ninde uzi ko bizarangira. Hanyuma bamaje kubyara Lautaro Martinez, akaba yavuze ati Lautaro Martinez nanagenda tuzazana undi muntu kaze kabisa kugira ngo dukomeze gahunda zacu zo gutwara ibikombe. Bamubajije kuri Federico Chiesa yavuze ati turamwifuza, atari ikipe ya Fiorentina iri gusabira byinshi cyane. Ari nako bamubajije kuri Sandro Tonali ikipe ya Brescia yavuze ati biroroshye cyane, ati rwose ni umusore ufite akazoza, atari kibidiriye irosa nkaho idakomeye cyane rwose iroroshye. Bamubajije ku iterambere rya Serie A, akaba ababwira ati dukeneye ubwigenge, ati nk'ubwo amakipe mu Bwongereza afite, ati ikipe igakora ibyo ishaka. Ikinyamakuru Tutto Sport kikaba kitwereka ko Juve ndetse na Roma ngo bagiye gukina game y'umunani, nawe urabibona aho ngaho. Akaba rero ana amakipe yo kuvuga ati rwose kubera ikibazo cy'ubukene kihari cy'amakipe, akaba rero aya makipe yo arifuza kuzakorana swap hagati yazo. Ikinyamakuru kitubwira ko ikipe ya Juventus yiteguye kurekura Benadeshi, witwa Mandragora, Rugani ndetse na Romeo. Abangaba bose kabatanga muri Roma. Roma igakora swap ibaha Nicolo Zaniolo, Cengiz Under, Justin Kluivert na Cristante. Abangaba bombe igahita barekura ikajya muri Juve. Iyi Tutto Sport ibintu bayimagina nabyo ni ibibazo kabisa, guhera ku munsi w'ejo mirandika ibintu biri bizarre ni bariko navuga, si ibintu byashobokara simbizi. Tutto Sport kabitubwire inkuru rero nziza cyane kabisa ko ku munsi w'ejo bamaze kuba badesida mu gihugu cy'Ubutaliyani ko ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 kujya ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 10 ariko mercato yabo iri bufungure, hanyuma iyo umwaka utaha mu kwa mbere gafungura ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa mbere ikarangira kuri 31 z'ukwezi kwa mbere 2021. Ikinyamakuru The Sun mu gihugu cy'Ubwongereza rero kiratubwira yuko abayobozi b'umupira w'amaguru mu gihugu cy'Ubwongereza bagiye kwicara kureba rero uburyo bafasha nabo mu kurwanya irondaruhu kabisa, ndetse no kwerekana ko ubuzima bw'abirabura bufite agaciro. Ibingibi rero bakaba bagiye kubikora biga nimba match zijya gutangira mu byiciro byose mu Bwongereza, abantu bagatera ivi cyangwa se hari izindi muwaye bakoresha kugira ngo nabo bajye muri campaign kabisa yo kurwanya ibi bintu by'urasizme ndetse no guhohotera abirabura. Ikinyamakuru The Sun kandi cyakomeza kitwereka ko Manchester United ikaba yamaze kwinjira rwose mu ikipe ya Madrid, mirashaka kubakuramo James Rodriguez. Uyu nguyu yarangiza amasezerano n'ikipe ya Madrid mu mwaka wa 2021.
Madrid rero byakabaye kuba byiza imugurishije muri iyi sama kuko yabinikuyemo umuzigo ukomeye cyane kuko uyu musore akaba ahembwa 250 by'amapaundi ku cyumweru. Manchester United rero reka turebe kabisa ingi on appelle ça une affaire à suivre mon ami. Ikinyamakuru The Sun kandi cyatwereka ko ikipe ya The Blues Chelsea yamaze gutera rero kuri uyu musore washakishwaga cyane n'ikipe ya Man United akayitwa Kai Havertz. Ikipe ya Bayern Leverkusen yabwiye amakipe yombi ati miliyoni 70. Ni nako kandi ikinyamakuru Daily Mail nacyo kinjiramo kitubwiye ko ikipe ya Chelsea iri gushaka Kai Havertz wa Bayern Leverkusen, ariko Leverkusen iri gushaka kuba yamubonaho miliyoni 75. Urabona ko bitandukanye no ku kinyamakuru The Sun. Ibinyamakuru byombi birasa nko biri kubusanya ku biciro, ariko difference ntabwo ari ndende cyane. Ikinyamakuru The Sun kikaba kitubwira ko ejo Manchester City yamaze kujurira ku munsi wa mbere rwose abayihagarariye mu mategeko bakaba barumvishijwe na CAS. Nkuko secrétaire général wa CAS abitangaza Thierry akaba avuga ko rero umunsi wa mbere wagenze neza cyane, video zakoraga neza rwose, ibintu byose byagenze neza cyane kandi impande zombi CAS ikaba yamaze kuzibwira ikintu kimwe, yabanje kubamenyesha yuko ibyo babura n'ibyo ari byo byose babikora imbere y'ukwezi kwa karindwi kuko mu kwezi kwa karindwi nibwo umwanzuro w'urubanza uzajya hanze. Ikinyamakuru The Sun kandi kirakomeza gikonfirma nacyo yuko umujyi wa Lisbon rwose uri guhabwa amahirwe yo kwakira imikino ya nyuma ya Champions League y'umwaka. Akaba rero mu mujyi umwe amakipe yose asigayemo muri Champions League azajyayo akine tournament hanyuma birangirireyo kabisa. Stadio de la Luz rero ikaba iteguye kwakira iri rushanwa ngira ngo ni inkuru twanagatse ku munsi w'ejo. The Sun kutubwira ko Pierre-Emile Hosberg n'umusore ufite imyaka 24 ukina ikipe ya Southampton, akaba rero yaramaze kubwira ikipe ya Southampton ko ashaka kwisohokamo. Ni nako kandi twanabonye confirmation ko ikinyamakuru The Sun kibitangaza ya chief executive w'ikipe yitwa Simon Simmons, akaba yamaze gutangaza ko uyu musore Pierre-Emile Hosberg ashaka kuva mu ikipe ya Southampton akajya mu ikipe nibura yamufasha gutwara championnat cyangwa se Champions League. Ubwo rero akavuga ati ikipe yose yumva ko ifite plan yo gutwara Champions League na championnat yaza rwose ikeneye service z'uyu mugabo tukumvikana mu biciro. Ikinyamakuru Daily Mail kikaba gitangaza ko Raheem Sterling yatangaje akantu katavuzweho rumwe n'abantu benshi cyane kabisa, kuko Raheem Sterling yatanze urugero avuga ngo asa nkaho yerekana ko Ashley Cole na Sol Campbell bafite akazi kari hasi kandi nabo abajijande babirabura bakomeye, ati bakagombye kuba bahabwa akazi ko hejuru, atari kugasanga hari nk'abandi bemirizwa imbere b'abazungu harimo Frank Lampard ndetse na Steven Gerrard. Ni nk'iyo mvuga imeze nk'iyo ngiye rwose usomye muri iki kinyamakuru. Akaba rero abantu benshi babivuzeho ibintu byinshi bisa nk'aho bitandukanye, nawe wagira icyo bivugaho ngaho muri comment hasi. Wowe uremeranya yuko Ashley Cole yagatoje Chelsea Frank Lampard akajya mu bindi bintu? Ese ko Frank Lampard yatweretse ubushobozi n'ubundi akiri no muri Derby? Ibyo simbiza ahantu uha muri bubihurize, ariko gende umva ni nk'ibintu bisa nk'aho ari amatiku. Mukomeze kugira wa kabiri mwiza cyane.